Muandiki wa chama cha UDA kauntini ya Kitui Alfred Wendi niwaumbula kana chama cha UDA Kitui kiinaakwata Ayumbe aingi ateo atongoi machama kiu muamba na Munini wa Musumbi Rigathi Gachagua nimaseuvisye nzama mwanya miveani kuvathukanio ila ikutetheesya selikali nene kutwaiisya maendeeo kauntini ya Kitui. Aineena na aandiki mauvoo musyini wa Kitui ni wamenda Ayumbe machama cha Wiper kuma Kitui kuleely'a muungamo na kuthukuma na selikali ni kana kaunti ya Kitui ikwate maendeeo. Tondo Muandiki tu Onesmus Chalo ukuelezea. Muandiki munene wa chama cha UDA kauntini ya Kitui Alfred Wendi Ainena na aandiki mauvoo wa kusemba sikaloni mwanya na minister watalii kwa yabo masilovi niwawetakana chama cha UDA nikisevisye komiti kivathukanio ile itongoi ni Munini wa Musumbi Rigathi Gachagua kutetheesya kaunti ya Kitui kukwata maendeeo kumana na kwithia kaunti ino itanaekwata Ayumbe aingi machama cha UDM. Itunekalenze na Munini wa Musumbi na twakwatiania kwete maendeeo Kitui. Twaform committee sizu sievo kila ministry na committee. Nitunonie kana maendeeo matonyo utilika. Nunda nacho chama cha Wiper kina meya itailo kuimbwa hivyo nimo bata ambungala masa kuiwe methi kwekalanze na Musumbi matuosi ya maendeeo. Yune ito tanene machama cha uda ba Kitui na ta professionals. Nitwendi yetu ekalanze na Munini wa Musumbi na atunenga mwana na atuform ya committee na committee izu mituke muno isio ngazetwa. Nikana withwe maendeeo ala mailobi ya mwenenzi ni mabika. Wendi ni wamenda Ayumbe machama cha Wiper kuleely'a muungamo na kuthukuma na selikali ya William Ruto no kana kukwata maendeeo matekwe kwete kinando kila monengo ni selikali imenda kwithia no nyanya wavo kuvina atongoi alama ya selikali ni ya Kenya kwanza no kanisio sio kukwata maendeeo mbeyange. Nasie kana Kitui twina abunge asakwe na aingi mo masakwe to ni chama kitu cha Wiper na ningwena nasie kana nikulye abungiano mathukume na selikali katumonyo tuthukuma selikali ona mwandu letu asakuye matuthukume metelo letu pesa tu katika budget mauthi kumbuldozi uthi wa selikali wenda kuikitaniwa na itetu ligilepe tukuikitania nikana ake mwene wa Kitui mwenenzi wa Kitui utheno watethe kondu batonyeka thini wa sikaloini rasio twa wakiwiyone cha omonthi kuya sangio ni abomas musini wa ilovi medha minenga na mama mathina alama kwenda selikali ya Kenya kwanza ithinikie balama wetakiwe na malelo ni maundu alama mbe kunena ni wakikalone kiucha omonthi utuku na kila kikwithia kitongoi na minister watalii Penina Malonza uloko matetheesya atongoi aya ma UDA Kitui kwikithia kana Kitui ni cha kwata maendeeo. Mawu yetu ukomana na minister wito waziri withu yetu anene ya maendeeo ma Kitui na agenda itu ila nene muno ni kivuo. Agenda number 1 ni kivuo, agenda number 2 ni kivuo, agenda number 3 ni kivuo. Itu thini itu ni kivuo. Moito mano yenu kwa matungi tamangoi. Twenda twetwe dams mbingi ba Kitui na boreholes. Kubu yo twitha tunenisia maundu ma kivuo na balabala muno. Selikali ile nabitite ninambitie lelu wa Kitui kibwezi lakini nimwezile luzu ukwamite baya kwa siku na ni wailo kwatana na ungi umite kanyonyo wa kuthi mwingi sikwatane baya mbondoni katika department committee ya malelo lelu sini tusize banonu ni twisi ni uthi kubingwa transportation na ukiwandu kenda wise kwithia Kitui na mwingi bandu bakwizila kwaza ni motilila bakatikati lelu umite matinyani ukazila umite siongela ukazila matinyani wathitulia lelu usunawo we katika nini yitu katika agenda yitu ya sinduli motuthi kunene ya Musumbi wise kwithia nise kata ingi nwawetakana chama cha UDA nikikwithia kiitwa isio nyuvani wa atongoi mwini wa Disemba imenda wonthe ulo kwenda atongoi wa chama ki haile kwithia member no kana kukwata mwanya wa atongoi chamane cha UDA. Dilivota vilingwa mauvoo Atongoi TV kuma kauntini ya Kitui. Nito Onesmus Chalo.